beno ina kile ba mfumu ya beto nge ina kile mfumu ya nene na kati ya ba tradition ya beto kuna na lokwilu yame kuma ntangu ya beno na kukwiza na kisika ya beto ba peuple ya beno tala Pointe Noire me kujiama na kati ya banyamba ya maza kuron ikeleve bisalu me kukanga bantwenye kena kuyenga bisalu ikeleve samu na iki beno kena kutatamana na pesa muntu ina bantoto ya lokwilu kufungula yani bamwelo nyonso yani kupwiza na kuza kufinga beno yani mukuma ntangu bampangi ya beto baina kina bunkoko beno kukanga bamwelo ya kizunga ya lokwilu na nkadia mpemba mutanto mukuyu sasunge so ina kina kusosa kulagisa bamindele ke beno me kuzola yandi wapindandu beno me kuzwa kuna na Pointe Noire ataki mamosive mafuta ya ndombe bakina kumbaka bagaz bakina kubaka bimvua makeni na sika ya bao beno bayaye ya beto bankoko ya beto basaji ya beto ngero ya beto mfumu ya beto maluango iki kina nge samu na bana ya lokwilu yamekuma ntangu ya kukanga bamwelo ya bunkoko na kubika ve mutantu kukwiza ke kumwangisa bwala ke kumwangisa babisalu ende kwiza dia kana kuza kufinga beno ntangu ni ntangu yani ke sosa kusala baz election ina yani kuyibaka yani kwiza ka toujours kuna na Pointe Noire na kuza kufinga beto bana ya lokwilu samu na iki beno kanga bamwelo ya bunkoko takati ya mpipa beno kukanga baina kina bunkisi ya bamvula ya ndolo beno nokisa bamvula na kilumbu ni kisia ni kukwiza kuna na kilumbu ya lendi beno kutatamana na kulokisa bamvula ya nene ina kesalati ata muntu mosive mwana ya Pointe Noire ve ke kutelama na kwenda kuyamba yandi nkaja mpemba kina kutatamana na kuza kufinga beto bana ya lokwilu beno kuwa ya mbote batata na bamama beno kunokisa bamvula ya nene bilumbu nyosu bilumbu ya lendina bakina kutuba na beto tiyan kina kupwiza na kuza kufinga beno na kulakisa kaka na bamindele ke beno me kuzola yandi miyano kusala ata diambo mosi ve ya mbote samna bana ya lokwilu beno kunokisa bamvula ya ndolo beno kudumisa banzasi kuna samuti ata mwana mosi ve ya Pointe Noire kutelama kukwenda kuyamba yandi mungu na kutuba dia kadiambu yai na baleki ya muno nyonso tu inakena kuna kulanda mwa 2000 attention pila mosi keba yani kina kukwiza kuna na kwiza mpe kupesa menga ya beno baina nyonso ke kundima kubaka ba 2000 ba bantu mingi ke kufwa samutiani kena kusosa ba mwelo ina ke salati bakutatamana kukangisa kimfumu ya yandi ngeina ke kubaka 2000 ke kukota na bus yina karingi na katuka kuna na CBT kana Gamboma kana Dolizi kana Nkai kana Owando ngeke na kukwenda samna kwenda kupesa kaka sasunge so lukumu na kati ambazo ya Pointe Noire zaba yange ni mwelo yange kena kwenda kutekisa bampangi na ke kuzonzela beto ba mambu me kutuba na beto ke ba bantu mingi ke kufwa na ntangu ina nkaja mpemba ke kwenda kuna samutiani kena kukwenda na kwenda kujoka ba mwelo ya babantu mingi samuti ba mindele kutatama na kuzola yaji nge mwana ya Pointe Noire ina kena kubaka 2000 mwa 5000 na marnière na kuna kuzonza na nkadia mpemba mutantu mkuyu ke kuiza mbote na mbanza ya Pointe Noire zaba yange mwelo yange nge kena kuna kupesa na yandi batata na bamama ya ikidiaka mambo ya kusakana ve ya ikileve diambo ya kusakana ya kile ba diambo ya kimpeve sibe nimekutala bitu na kubasaba diambo yai samuti bao moshi na kati ya kimfumo yandi bakuzola diaka veke yani kufwa babana ya Kongo ni kuna bakana kutubila bitu ba mambo ya milumbu nyonso kuwa diambo yai mbote kilumbu ya lendi bakana kutuba na bitu si yani kina sosa kukwiza kuna na mbanza ya Pointe Noire ke babantu ke banda kuna mingi na kupesa yandi mkwizulu ya mbote ngei na ke kundimba kukwenda kuyamba yandi mwelo ya ngenge kena kwenda kutekisa mwelo ya mwana ya nge mwelo ya dikanda ya nge babantu mingi ke kufa kuna
ni kuna betu na kutuba nange bapesa nge 2000 baka yao kujia yao na kukwenda kuna ve yeke kubaka yange kujia yao samuti yake mbongo ya Kongo mengeke kukwenda kuna ve kuwa ya mbote ngena kukwenda kuna siki mbia yeke kukwenda kuna ve singe kukwenda mwelo ya ngenge na kutikisa mwelo ya leki ya ngenge na kutikisa mwelo ya mpangi ya ngenge na kutikisa beno kuwa ya mbote Petfana nansatu ya kutubila beno yao na munkutuba samu beno bana ya Pointe Noire beno kuwa ya mbote beno kubaka video yao beno kuzenga yao na ba morso ya munkutuba beno kuflisa na mampangi ya Pointe Noire baku kwenda beku yamba nkadiampe mamutatu mukuyu yake ba mwelo ya beno ke kutekisa kuna beno kuwa ya mbote ni pili na bake na kutubila bantu mingi ke kufua mutiru mungu kutubila na beno muke mumbiku dive muke kaka muntu ina kena kusalaka na kusadisa Kongo da kunata Kongo na mantwala beto le katula ba mitantu ba mikuyu ba ina meku vuelisa meku bebisa bwala ya beto